Colomaclis Chavile Silvi Cagua Jesucristo, José Baón San Lucas. Sablikutana ko oli Jesus chitihok sa shpensul, ut kishnumse chishunile opkin, yo chitihok chirulios. Kikutanok, kishpokeb ishtzolom, kishsikru kaplahus ashyankeb, ut apostol kishkechok shkawai. Lach Simón, ach Pedro chik kishkechok shkawa, ut lach Andrés liritzin, lach Santiago, ut lach Juan, lach Felipe, ut lach Bartolomé, lach Mateo, ut lach Tomás, lach Santiago, lach Alfeo, ut lach Simón, Licelote, achquina yemare, lach Judas, lach Santiago, ut lach Judas Iscariote, aliki balakin kreli Jesús. Roshpenep nach kikubechak li Jesús, tohalak kishaklik sa huni na akhek ta'aru, barkui na balep ishtzolom, ut shikilep litenamit, chale na kepchak sa chishkunil Judea, Jerusalén, uchireli palau retiro, ut Sidón. Ulak shirapingili Jesús o kuirenak tekirtesik rikin nishtahilep. Ut takwasimilep mishpan li tzach nach museqech nikek irak akui. Chishkunil tanamit na keshsik charach runak tescheli Jesús. Shpanach na el chakrikin huni kwankilal li nashkirtesik chishkunilep. Ratin likakwa